Prošla je rutu od željezničke postaje u Novome Marofu do Varaždinskih Toplica. Bio je to prvi organizirani izlet varaždinskih planinara. U spomen na prvi izlet varaždinskih planinara početkom prošloga stoljeća, Varaždinsko planinarsko društvo Ravna Gora četvrti je put organiziralo pohod slikovitim brežuljcima Topličkoga gorja. Uz prirodne ljepote planinari su upoznali bogatu graditeljsku baštinu, posebice lijepe stoljetne klijeti. Ta ruta je nekako se poklapa s nekom starom rutom kojom su varaždinski planinari prvi puta imali organiziran izlet 29. veljače 1920. znači prije 88 godina. Prema zapisima, na prvome izletu malu skupinu planinara pratila snježna vijevica, dubok snijeg. Ovaj je put 200 planinara uživalo u prekrasnom danu. Jako lijepi kraj, lijepa priroda i relativno lagan put, pa mogu i malo sporiji planinari tu proći. Pa volim planinariti, eto nisam član planinarskog društva Ravna Gora, ali sam se pridružila njima u njihovim tim pohodima, jako me to veseli. Prošle godine smo bili zajedno i u Crnoj Gori na Durmitoru, nadam se da ćemo ove godine isto tako ići u Rumunjsku. Eto pa je to jedan mali trening za naša buduća planinarenja. Tu sad dolaze mali usponi, malo gole dole. To je sad začelje, to su oni koji nemaju baš toliko kondicije. Ali to nije u principu teška staza, to je do Varaždinskih Toplica tako cirka sat i pol laganog hoda. 10 članova Zagrebačkog planinarskog društva Nikola Tesla Eriksson redovito se druži s varaždinskim planinarima. Na planinarskim rutama sa starim prijateljima razmjenjuju iskustva, upoznaju nova društva, planiraju nove pohode. Ovako je lagana tura, prihvatljiva za sve slojeve planinarstva, da se malo prošeće, aktivira u ovo rano proljeće, odnosno predproljetno vrijeme i priprema za visoke ture. Redovito planinarimo, svaki vikend smo negdje prema planu. Što poručite onima koji nisu u takvom džiru svakog vikenda? Da ostave kuhinju i da izađu van. I bit će im ljepše i bit će zadovoljniji. Toplički bregi oduševili su i malu skupinu planinara iz Murskog Središća. Mi planinarimo već dugo i ovo je mali pohod za nas. Mi 20 km 30 idemo bez problema. Lijepo je vrijeme. Lijepo vrijeme, super. Društvo je dobro, ljudi dobri, sve je super. Stvarno je krasno je. I vrijeme i lepi pohod. Što vas posebno ovdje oduševljava? Pa te vikendice imaju baš lepe te mali vinogradi. A da biste uživali u prirodi, malo vam je toga, osim volje, potrebno. Sendvič, sir, luk, malo vode, čokoladice i kad to imate u ruksaku, onda ste sigurni da možete prijeći sve ove planine koje su pred nama. Boravak u prirodi, pa to je nešto najljepše što čovjek može nakon napornog radnog tjedna, napornog pod navodnicima, gdje se na poslu čovjek psihički optereti sa raznim stvarima, onda je to stvarno jedan odlazak u prirodu, to je odmor za dušu i za tijelo. Svima neodlučnima planinari poručuju, vrijeme je da se družite s prirodom. Prikladno se odjenite, pripremite ruksak i put pod noge. Tako jednostavno, a tako zdravo.